India politician le tual thattu Atika Met le Awunaupa Ashraf te chu Inrinizan Khan damdoi inan ruai tur police te ven himna hnuaya an omlai mi pathumin an ka phluma TV a an ka phlum lai hi alang vek nge Uttar Pradesh miswal rualtele politics in zomna tun hnaya asata meta ka hlumani chungchanga apa Atika Meta chanchin kantar langa Borua ka dai main ka hlum ani veleta Atika hi damdoina police ten an ruaidona gate atrangan chuak chu journalist hovin anlo borna sa hle tanina omlain pon lama afapa ka hlumania afapa vuina hian akal ve theilo boka Lok Sabha MP hlui lai te alo ni ve bok nen hengte wang hian achanchin hi media lamin an ngai ven thara medical checkup tura damdoi in anpan puidon trum hian interview nei turin anlo muakane media ten an microphone le camera nena anlo zim kara mi pathum chuan silairon phor chuaka Atika Meta hi an kap thlutopa atluk nuwa po an lakap chhun zom ta zel abula awunaupa Ashraf po an kap hlum tel boka police ven himna hnuaya omnima se police te chuan tual thattu mi pathum te hi an ka phlum ve ngal lem lo thunga silai an met puak lo hrim hei hian soizui hlo hle an pathum hian manero chu an ni towa pakhat chu silai muleng wa kinatong fuwa akea hliamatuar Atika Meta le Awunaupa an tha hnuwa hian Hindu sa kho aw hla an chamzui boka journalist Ralkar thil thleng alo ni ve chi abok nen an chet na hi TV a live a pek chua ani nge Atika le Awunaupa te hi kapo chon lovin an kana hmuna hian an thia silai mu perawangin police pakhatin liamatuar boka he thil thleng hi sa khuana nen in kung kaina lai neyang dewa alan theya wangin UP sarkar chuan mi pali aya tam pun kho makhapa internet anti top lailok bok sarkar chuan ka hluman ni chungchang hi chui chiana ni tur thu an puang hal bok mi pathum te hian Atika Meta hi an tong fuwa an ka phlum tamai ani ngotlo tha tumin an ve ngar to alo ne poi khoitu te hi Loveless Tiwari te Sunny Singh ale Arun Maurya ten nia police te hna anin puan dan chuan Atika Meta anti hlum chuan misual rual zinga an hming than pha dona an riat wangani ante hetilai hian an ka hlum hnuwa Hindu sa kholam kai hnoi thuan cham chuaka an social media account atangin pakhat chu Hindukal filor basrang dal nen in kung kainan nei nia soite alo ni vele zel boka Atika hi muslim aniin sa khuale nam in mu mona angin akal pha ta dewane poi khoitu mi pathum te hian Atika thaturin Prayak Raj khopuya hian ningani khan an luta lots pakhata an thlenga engtin ngen tha ang ti chu an la remai lo police te ven himna hnuaya damdoina medical checkup nei turin an kal don tian riat hnuwa chumi zul zui chuan ruahman nan siam ta a journalist lema changila Atika hnai taka kanom theyang tin microphone le camera an ngai tu chopa press card lem an siam boka inrin ni nileng khan journalist dangtenen Atika hi an zui kwala zandar somvela an hlotling ta ne Atika le Ashraf hi Motilal Nehru Division Hospital pon thlen puyan nia kutkolbun chunga ponan ron chuak chu journalist dangten an borwalin anwapan nai ve a Arun Maurya chuan mun le muna Atika chu alua ka pa chumi hnuwa midang pahnin tumsom ni vel silayan met puak vele a police lama tangin silai me puam velo Loveless akha in hliama damdoina enkol ngalane an ka hlum chan nia police te hnenan puan hi police lamin anla oi sak chi alawa chui le tur halania anthu soya hian riat fiat heilo lai le in mil lo lai ala om nual ninan soi
mak veng reng tak mai chu poi khoi tu mi pathum te hi an chung te ne na in nim nai lem lo tak tak te an ni vek ka ne an vai hian khorang ranga mi vek an ne ya shani singa hi Himirpur district a thu boy som paruk vela ne ya poi khoi na rang awangin tani na te po alo tang to a Loveless Tiwari hi a Facebook profile atang chuan basrang dalmi le sa niya Hindu sa kho kai hnoi thu an cham tel nen hei hi sa khuana nena tun poi khoina a in kung kai na lai chu anita ome sani singa hi achung te chuan anin biak thatlok thu le athil tia hian kutan sil tian soya Arun Maurya po anu le pa te thi nuwa apate te bula cheng threina kumsom panga vel kalta khan ina chua sanin a hole to lo ninan soi ve bok Loveless hi apa chuan na nei lo rihlo ngol ve nina soya anu chuan sa khomi tak tina soi ve boka ama in na khosa a anchung te nen hian anin hlatin anin bethameu lo boka ina ho nun ber chu niruk vel kalta khani anti video masa khan atika meta hian anun na tan a him lo ni riain Supreme Court of India nena ven himna deal ti kan tar lang to a hei hi karni liam ta khan ania ma se court chuan a hnol sak thung tuna ka hlum ani le ta a courta ven himna adil chan hi Uttar Pradesh sarkarin ven himna lak sakin anunna der thong theidona a hriat wangania Uttar Pradesh Police Custody a om chung hian a himlo ni nen soi ro rel na in ro chuan hei hi kanin rol na turani lowa High Court ta emo zual ko le zok ro tin adil na ahnol saka Police Custody a om lai ngein ka hlum anita ni a hlau chan ber nia lang chu yogi kai hruai UP a BJP sarkarin miswal ho then fai na atho wang anita ber ome ven himna dilai hian Gujarata oma UP an son nuwa afa party amin an chung kwa a mi pathum chu tha anita der afa pa hi kantar lan to angin police ten ka phluma Gujarat atanga appa anron hruai tur chu silaya lo ka a ven himna thatok lo tilan ti ran tum niin police ta chuan an soi ven himna thatok lo te ro chu tuna alang chiang ta hle tin eptu party lam chuan an soi sel zui ta chia rengane UP a hian miswal rual then fai na an thoka kumruk chungin miswal niarin hlel mi za somriat vel an ka phlum to a heiwang hian miswal rual jinga mi atikate ang chuan an hlau viawa rin hlelom taka Vikas Dubey ya an ka hlumang kha achunga thleng theiani ti hria ani kha miswal ho tu lok jinga Afzal Ansari po tanina khungania geng sarek manga thu boy or tiraniin ani po a hlau thong viau to sarkar hian miswal rual no botum hian an nei achu sakthin ba ka anin le lote antichia a hedan hnuaya hian FIR sing ni chuang lu toin mi sing ruk le sang level manani to a anin le lo ti chiat thlut zong hi kumsang ni le som pasaria khan cheng vai bel se sang ko hu akai dai to ne hedan hi mitam tak chuan miswal mai ni lovin eptu party hruai tu tele mipa ngai telaka po manani antia tun hnai loka samajwadi party MLA Deep Narian Singa in le lo cheng vai bel che za som thum hu vel chu geng sarek mang hian ren sak alo ni to a hedan hi man sualina om tia soisel na alian hlea thu boy jinga phua chop ti hriat reng po alo om nual to bokane chuti lain miswal rola telte hi ansual hle po ni se ro rel na chu courtina pek turania danang takin anchung thu ngai tua hi andikna chanvo ani ve miawa tun naya atikale afapa te auna pa te thina hian dan ken ko konga UP sarkar chu ahlo cham ninan puwa sarkar chu dan nilovin silai mangro rela anpu mek sarkar lamero chuan poyan ti ran lo in than result an nei that pha jok ti hi an mu danane
tuna poi khoina thlenga hian tual thattu mi pathum te chu hindu sa kholarun tulamin an tran deuh bera sarkar thiam lo na an mulem lo boka an chungte ro chuan kutanchil sap sap hlom nunna chante hi muslim an lo ni ve sia wangin sa khuang zongin thilakal phata a eptu party lamin danken kokonga sarkar a hlo cham tinan pu bok atika metatana puak theithil siam tu gudu muslim a hming aron langle tanol boka atika metan press mi te zona chan an kal hlum ma a hming soi hnun ber ania hepa hi umes palathina khan in nam hnoya pu ani ve boka hengte wang hian upia thil thleng hian hunenge moti chung chu india ti ala lua le ri don niin alangane